Ih, nggak mau, nggak suka kelai. Jual mahal ini mah, Wak. Cewek mana? Hah? Jual mahal. Kasian, kira ya bisa. Ayo, kalau amat, ya mah. Ini mah awal nih gurunya buat memang, ayo mah. Tidak kuat karena izin ke tetangga kotor amat di mana. Aduh. Waksa senari ini rapi gitu. Biasa mesonangan tadi. Sonangannya kurang ada aing. Bukan cewek, Pak. Saya ngahina aing. Buktikan kedeng ku aing. Ayo, orang buktikan. Ayo. Cek anak cok. Cewek puyangnya. Nah, itu mantap itu. Oh, sebulan hidung doang. Biasa. Aduh, saya sebelum mah. Centel lah, terima. Atuh ayo. Neng. Iku. Anak bang. Wah, Siapa ada? neng, hei, kenal neng. Perempuan abang tekan dulu gitu yuk. Yuri ya am libat ayo. Bunga, aku yang balayak nenek. Neng. Bulan abang. Ayo, kurang mulin mah. Kemana abang? Kurang mulin ayo. Udah abang. Belum pakawean. Mau pedang poin yang aing nah. Jeung aing ge emang gua cewek gila. Oh, kurang dia. Emang aku cewek kan gila. Devi abang, Devi. Ya, sore udah sini ya. Jang, dia mana Jang? Dia, guna ngomongnya. Dia. Jang, hei. Devi mana? Ih, itu mana? Balik, Bu. Balik. Oh, Aduh, ini sama dekat rumah. punya mata lagi mata dia. Aing siapa? Tadi dia kalau anu nukulin ke dia, Bu. Bohong mah bohong. Pulang pulang ke dia, martabaknya. Oh, Bu. Ya bu, pulang tadi amat. Hidungnya. Oh, Bu, bukunya. Oh, Bu. Oh, Bu. Hei, pulang mak. Itu pakaian tuh. Sesuai ke emak. Emak kudu dipakai ke emak. Nah, ada apa? Non mak, bisa segitiga. Non mak, cangcut. Oh mak, mak. Maling kudu cangcut kuari. Oh mak, maling mak. Wah. Apa, Neng? Hari iya emak jeung anak 11-12. Non siapa? Ih, Gawe nang ngarumpi bae ngarumpi. geus euy lah, Pak. Lain masak naon? Dadal apa sambil yo? Ih, kalau saya dahar bae deui. Puasa coba. Kalau puasa, gawe nang ngarumpi bae kelakuan bonbon di yo. Kumpul sama cangcut itu. Ingat pokoknya. Pangan disugan lagi awewe keur nyapuan ge keur naon ge ieu. Tah, keur nyapuan itu. Aku adalah ini kuari mah kanak-kanak. Ih, lambang anak-anak. Tadi ongko, tadi dengan ini nongko, kali tadi Ngel sia nyangguan deh. ayo kita beberapa 2 menit doang ya. Ayo mana? Jangan kembang aja enggak. Ayo. Ih, dijamin benang sia. Aing emang pakai ieu. Percaya ka aing geus. Bismillah benya. Bismillah ayo percaya ka aing. Sugan deh, Pak. Ulah kemana nih keluar kok? Oh, Isi lah mana-mana. nah itu. Isin coba. Sia sih kayak kita ngomong apa? Ya, kumaha. Aing kenal sih ngomong lagi. Aing geus ngomong. Assalamualaikum, Neng Depi. Neng Depi. Bulan. Ayo nona bang. Aduh. Aing isin. Bisa. Ya, wow. Aing mah aja. Udah situ ngomong. Nona bang. Sedih aja tadinya kayak sama.
Yuk bang, ini bang, bisa mendadak mereka. Ih, nggak mau, nggak suka kelai. Mahal yang bawa. Mana? Hah? Jual mahal. Kasian kira ya bisa. Ayo ulin yuk. Mau nggak? Oh nyerang gitu. Nah, nyari kegelumukan nih. When somebody love me, everything was beautiful. Every hour we spent together live within my heart. And when she was sad, I was there to dry her tear. And when she was happy, so Pengen, banmu mana? Ban lima lo bapak gawean lima. Kalau munge, yang ditegakan rumah. Siapa ya? Tadi ngomong kembang kuburan kan yuk. Pulang lah. Ini. Balikan, hujan. Oh, hujan. Wah, kurang 5 tambah lah. Anjing, mau kamu lima mau martabak. Ih, kan dia mau bacok. Kita martabak boga. Iya mak. Ya anak-anak. Bulan mak. Coba emak pembelikan uyah. Mau ya? Garam, neng garam. Uyah teh. Oh, kalem. Terus tidak boleh duduk. Kayak bapak siapa mana nih? Ih, mana mandi lah. Ih, Mandi. beli garam bulan itu. Oh, betul dia mandi tak? Yuk, bisa. Nih, Mel. Kita bayar nih. Kade, udah siapa? Oh, mak. Oh. Ih, sama ayo main. Kita beli kuliah. Oh, aku main dulu. Yun. Yung kieu bae nongkrong hadap ieu. Tapi sungguh-sungguhanan yuk. Belum cewek tadi pocong lewat Ayah. Wewe. Wewe. Tanya. Woi. Berak woi ya. Pakaian kali. Nah, aing mungkin tapi kamba. Ya tahu. Padahal mah aing bulat biar ka warung lah. Balik ke aing. Aduh, iya si Neng. Kemana lagi? Kita neangan garam ke sore kedui. Kita si rumah. Ih, yang anak perawan. Esa didita. Aduh, kita nyesal ke RSE bubuk. Yuk, yuk. Ini abah nanya yuk. Sapua iya samping 3 kali ganti. Kalau cobain meren. Yuk, ya aku gak suami kos gitu. Aduh. Anak, abah semua baik. Naon sih naon? Kadang-kadang abahna naon. Tak samping coba. Atuh pan wajar lobang ge. Pan urut sunahan keur penting. Orang capek ya sehana capek. Gampang lah aya mesin cuci tinggal puterkeun doang. Ih, abah mah karunya. Doang karunya. Abah mah gitu. Ih, bunuh bae pan kok bumi mah bunuh bae. Ini cewek tadi lupa lagi dari. Wah. Ya lanjut lagi, copot deh kupingnya. Lumayan lah, copot. Oh, ayo cuma ya. Tabak. Yo.
Aku mau ngalaman foto lah, ngalaman foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Santri Kalong. Jangan lupa subrek, like, comment, and share.